Una mama ta ko to may kita upo kala ko no fa ko po. Tu fa ke bai kau bai de mon kau ngawe ta mi kai tau tai tai mi pige fa fo ne beta fo mu os pepe atana ke mane beta ko le fo beta ke pu ke ko ke le fo beta Picked a gun up, barely smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can make it without my man. And she knew who the gun was in. And she knew who she couldn't win. But her final plan was answered when the
I kore koe ke ngai fomu koe nai tu whātu ke tāna ki mai ki lai fomu ta tāna ki mai ki lai fomu ta kai kamata tau pō kalama ai te ke tauhia koe taha mai ki lai fomu ta ke awe ia ke he tauna pe koe tau taha koe ne totongi apo e tau whāna kore koe ke tāna ki mai ki mua ia pe tau mbak me tau wani na whai ko holo holo hata haria he lai fomu Puke he peke orunga ngai takai te pestenia o tana ki mai malo. Whapapau i bete ke mai ho fomu ka peke ke o mai e tau whake scholarship he poni ngai ki ae fomu ki Amerika te ke toe lere holo e tau whoho ke whapapau i hapena e tatonge a kopi kai koe i whapapau i ko mai lai fomu e taha mautolo ke mauhanga o selia ki ho tōna e whitu gong nei ai. Saya tahu kakak tahu main. Yuk, gue phone nào kì ông làm kì đấy. Saya singai tamai, singai fai, tamai tau whanau, whiwhirahi ke tatarerei ki mautolo, i ke FFini, e tau pō kalama koia, pia moe ria hona ki pē ki FFini, ki mua ke tau kamata, mua tu pia whamaro mu whafta i ke tamai pani, ke uika ngai tāpua ki kutua pē, kunihanga o whainasa ke tau ngai whamiri, ka rawa ke tau heni e fu e whiawhi mau inga mo whakoloa koe nga te tau tolo na kotoa. Fe tukeni a whapapa ki he Palestini sere tauwha koia koe Palestini ki pe ki tongani pe koia uyai a hono tokangai mono whanere ori hona ki pe ki tongani e pe whoki ku a whapapa makehe ki he CEO e pe whoki ki he Palestini ki pe ki Arizona nau mea mai pe whoki tuenga e tau komiti koia i Amerika no whanere mai hono kumi koia e tau kautauna me tau kau sponsor. Kore poa ke u kamata e tau po kalama koia e whiawhini pe te tau kamata ki pe tau whaloto ko kore atueni ki a hereine ke te kataki mai whai a tau whaloto pe a kataki mai hereine tāpaki e pe mo tau mea tokoni ko ne osi pe koe e tau loto a tā rewa ke mau e tau mea tokoni pe a kahiri koia
angre vai fa mari ki he presteni se le taufa ki ne fa ka ta ki ire fa fi loki ono fai ki te tau po kala ma ko e fa fini pe ka hiri te tau to ki hoko atu pe mi ai malo he ne e o to ma fa to ma mai fa ba nacional ko ma to ren ko ma fa na la ma fa ta ma ki ndu ma ka por kala ma la ke po tu pelava que ma ia ma mai fa na fa foi tu ma van ma fa mala que afina ko ma fa ta ma que amo i mori fa Maria me ko to ape ma van ma ko la que afina que ta pa ki fa foi tu me ma to e kai te la vinga kai tu pe unha ha me que afina ma van ko la que afina ka ngai me de ma la ole que ai e afini que ma ka nga ka pe mo mo afina ma van ma ko la que afina ta pa que mo me to kon que tu ko ma ha nga on ka dik ma to hai mo malo Kalau tu aku hak kita fotografer mun bawa faal kuskas kama famoi amen. Saya rumah tu aku mai tahu fanau, ku atai kai ada ni. Kai bemo ke fafanong me peke kau tala no atu peke tau ki pokalama ko ya fini. Ko tu ko kai he ka fo ni ya mo pe ni he ni ma tu na o si ha o ki he ni mo hari he na fa nau i fo kala ma tau pe ko mau lo to pe ke fa ha ka tau tol ai ki fo kala ma ko no fa ha ko ya e ka fini na e fa o ya ni he o ka ko tu ku pe ba me ako malu ngari hona ai ko CEO ko sone vaisa ko palestini ko matita lo mak kami Arizona ko be pa mo na kawet mini i Amerika be ko me kawet mini i Australia New Zealand kape ko gading mautol ko ya itongani ko palestini ya mo tokon kya Flores Amani pa mo tayo na tuwaf ya ben mo Felipe kape ko ki mau advice ai mau ini ko pasten kival ko tu be mahal pe na to ki to mai kai lo to ma ko ele tau pokalama i fa fini ko tau ki pokalama ko e fa fini ngai matu kama ta fanau quando fa ka tu ya ai i contract o foha pe mo dia hona ki pe quando fa ho ngai pe ona mo fa papau o kuwa watu ko kita masii ai seniti goia ne ha he tona ne totongi ya ko fanau o mai goia ke totongi ya ka ta fanau na fatu ki pokalama goni go wi go ha honga ia ai li goni i fila ulau fa ho ko fanau ikai ngata pe na tokanga iloki ako kana to fila ulau fa ko na taimi que não para malocino o teu que não cau é na spot quando não cau aí o igo no fa fonga e tá a piaco mas tu nga pe me ai ofa e mo toko ni ko ia fa ko mai e kau tou na ko ia pa mi ope o tu igo e ta programa ko ni na finio mamata mai ben na to pe na na hanga fa hoko to aki denit me kita nak jangan na family ke tokon mai to fa ko ki ngai fa tau ka te tau tol ko to mani o la via tau tol ko i fa fini to ko tu ko ta po ki mo tau tol o tau ma tu nga ba mi fila ula ta mai fo o ma ta mai o fini ke na fa fonga ya ko ang malunga ko dia na abe fo ka te tau tol lo to be ke fa ku fa malo ka te mutol o mola ma ko ya ye fini ko tu ko ni ko to ko ni ko si ai be ma o lisi o ko mai ba mi he CEO ko na to le ni ko stotongi na wa ko tau ka ka to ki tau fo ai ko wono wa ka ji ke to ka ko ki he to tong ya ko ya ho kita masi ko kita hi ni ko he po ni ko sia ngai he je hona tipe o to tong na wa ko tau ka to ki tau fo ko tu ko e me fa fi ai ko to pe ki tau fa malo la ni ko ni na fa ho ko ai
Pila olau ko ini menawar family kata ulam menua kita tahu ko ini. Butuh tahu ini kita mau Betilin have ya. Butuh kama sistalon jenis. Unawan na tukang IT na tahu timi mori polo. Ayo ka tahu timi ko ya fini ko tahu tim mori polo ya. Under 16 under 18 ko ya tamay fini ba tamay tangata. Ayo ka tahu buo kalama ko ni mahana to pe haki. Ko timi tol be fa ayo tôi mới phải mua bà con ô xia có tàu cao sporty hòn phá học cái nào đó em phá quên nào cái con tuyệt kì quên màu nó tụi bé cái phá thì màu hồng ai ngày mà tụ họ lao vào coi họ bay họ phá là mua về phini cái tàu phá hồng ai dài offer bằng một tàu con lao cái phá học của mình nào đó tàu bé bằng mèo phá giờ của hồng ai của huy của phi lao để phá học của hồng phá ya của coi ni timi một bolo Jago tuin na tau sio ko to apitato ka tau ilo ya ola lele na lawa ke ma o ni ko ko fi la la hina na lawa fa ho pro to be ke fa ha de phunga ia fa ma la ka tin moto ka me o fa la ya ma tin moto ko ya bin to ngani fa ma ke pe mai ma tu vai ya ha ki tai mi ke ma o fa ngamari o kai ye dia mau mau ha visit pa me business office aku mau mau be business ai visit ko ye no totong ki pangke ka be ha pa mari pa ke to be ki business office ke mau me ha takau ki pa pau be o totong ya ko kita mesti mo kita ni na ku fuaga tu ha po ni ta ko te totong dia ka no fogo talkari ke tau fogo babe ha ki fa mari ba ke mau ke fitu takya ki business office be ku asikwa hi mo ki tamsi mo kita ni ako tu ko ni o ku mafua ki ko tinato na scholarship ko ni ko si omai pa me CEO ko sto tong to na wa ko mago ki le fa fi lo ki pe mo fa malala te ki pokala ma ko ni mo fa ko ako tu ko kau tahu nak kau ya poni ki pengalaman kau ni pia na wa kau dia hon kau ni pia na fitu pe tahu mahen pe mo kena tahu aku to olah ting na tahu na to ko ni mai kai ngata pe ting tahu tahu kau timi ko suak ki mua ko kakai ko ke na sias na to bukan kita tahu kau na tahu ke ngong lele mereka kita wa ko na tahu dia hon ako higo na fanongo ko ya ki po kalama ko kipek ko na ofa mai ki fa fok mai ki dia hona na usai ira ki po kalama na warranty ape na to ki na kau he to ki me ko ya ko fa na ko ya ko lo to pe ke fa ha ka to la ki po kalama ko ni o ku ikai ko ka sia sa ta pe ya na fa ho ko to me ko ni aku tolah mi ko tolah bayo pani yo ke na sias pani bina ke na wa ko na to dia hon ko na u fit lo to pe ke fo ki ma se ni ke to ko ni fa na sport ko ma fa ka de motor pe ki fa ma ala ko ni fa fi lo ko fa i wa Jesus Christ amen Kore te tau pasmasi mai presteni pasmas ko ko tau hawa loto ni tau fa fi ni fa malo ia na tolu na tonia kita tolu kita nak ya tupe ki me andela vega presteni ko wai ba klub taha na to ni ke ria hona ki back o ku klub ko ni ko langa kario vai ko puna pe ko kakai ke pe ya klub ko ni pe na ka mo ki na tolu i to ni mai no to ngi ako ta fana e ai pe ni he te na tolu te mau ya te fini ok na hanga he klub ko di o to ko ke ya na fela ve i pe meri hana ki back foi klub ke he au pito be na to ria pe meri hana ki back au hanga ke la ko pa steady na fa ia i ta mo anga au e pa mo vision e ko hana ki back na loto ai ke na to ko ni no to ngi ako ta fana ko ko ret ke ta anga pas make ma ai langa kari vai ko puna
For each moment of tears, I still had my soul cherished in the pocket for the breeze. I could hold, I could feel, kept pretending they were real. Long time after lovers stayed away, now a picture of you I had cherished so true, even kissed till I see you again. But when I've been crying today, through my memories away, something died for my broken souvenirs, and I reached for the sun, find a place I belong. Now you're one of my broken souvenirs. If you need me again, there's no way to reach Sei kata ki be holo be mo mau me to ni ke tu po ke hokwa te tau po kala mo ko ye fe fini ko e fana ko ni te u ya to kata ki be o be ke be I ho o tau to anga fakata ha be ho tau ki I he fe fini pe a kono hinga ka ala to e tau tai ne faita o ki I faita I ko ke si o mai ho to na pe me to pure anga kena I loi ai to ta ko ya o kune totongi ene ako kata ki be ko no fufe ma we ke na ilo to ta ha hage ko ni papa we le to pe na ke me foto ko ya ko nga ku ne si ilo ya ho foto nga bo ne ilo yo ki family tene lava pe ia o to mai ha se liti ke totongi ake ha vala ko ha na na ko me ai ai to na ko hui ngai ko fe ma ko ia ke si o mai ai to ta ha ko ne totongi ho ko ke ne ilo I ko he koe ngahi tānaki mai I he nau ofa papau te nau fie toko ni mai ki o totongi pas ko ho o kai ho ata me ngahi tawhaki ko ia pe te ne totongi mai ho o nau ako pe mo e te unga ako ko me aia ai tauna koe ni te ne sponsor koe ko ia e tau whakahonga I koe ofa I tau kautauna ko pau ke tu ki olonga whakataha pe mo tau hi ke me mai ho tauna pe te toki ui atu lema ai to taha pe ko tauna ku ne totongi a ho ako sai I ko le pe ko o ko tamai ki ko ni te tau kamata aki o ku mahino ko risi ko poni ko tau tim volleyball ta tau pe fini mata kata ka ko wai o student ni ua na ta mia ke fa ke na sponsor I he tai me gona e uia na timi ai ang ko ta fika ulo aki pe me great tolu ko no hingoa ko Jeffrey Vaisima okay na Jeffrey Vaisima ko Jeffrey si o te ke kakai pake si o te kemra ko Jeffrey Vaisimaone to ta me de mato pe me ewa ko to ta ko ni pa be fo na pa be ewa o ku hanga ne tona ka tanga tai ni kuna u totongi ene ka ke kata be totongi ne ako totongi mo ne no fo fare mohe ha ko fare mohe kas pas kia
Ai aku whakataha I koto ai o kupaanga e tahawhi mawanoa. Ko ki nau tolu ni nau hanga totongi ai ako a Jeffrey Vaisima whakataha mo ne whare mohe ko ne laite maake halawhiki muna pia mo eria hona kipe pas mai kia. Jeffrey Vaisima malo pito. Kata ke kau weita o mai me kaya Jeffrey ke simbau me to kon pe miai malo. Siga Jeffrey to se bia tu hake ha se bia to me to kon pare dia. Malah ye. Ua pepe ki. Ko e to ta hono hoko pa me great tiwa. Kata ki ka pau hena e tuate tautai ki kata ki be ha ke longa. Kata ha ba bo tauhi ba bo mohen e tuate tautai pe be prekiu ako ya habelo ayo ko e tandai ki pena e tuate ayo ko pastel tautai formalo to pastel ko lo to maulalo ko sila mai e fefini ko e tota ha ko ne totongi aya ko ai tuate tautai ki he wanoa wa o totongi e una loto tanke aho pas mai. Malo pito pasendo tai. Te tau hoka tole ma ke tau timirisi. Pia ko buia tu pe pa ke kata ke be hake. Sio sifa fate. Sio sifa fate. Sai, sio sifa. Ki sio ke kemra. Ta ta alu ke tona. Koe tota aku de totongi ho ako koe presiden dia give back di Amerika ko talo maake bas ke malo sesifa John Tavo pego John Davorta John Tavo Sai, ko tota aku ne totongi ne ako te huia tu peke tau paspasi peto na ko presiden be ria na kipe ki Amerika talo make Mosese tu akoi ke la mama Mosese tu akoi ko ene tauna ko ventiti antema Mas que ventiti antema. Sione aho ni ulama mai. Sione aho fe ofisa. Koe tota aku ne totongi. Ai aku sione aho tau pas-pasi mai a luang naa. Malo sirle. Ko eni vector. Any vector o kutotongi ho ako ria hona kibe malo pito edi mamae maake ko mamae maake wa manaki ke nei ho atu pe moia o fare mohe Pea ku totongi, pea mo ene whare mohe, whakataha, pea mo ene totongi ako. Tau paspasi e kau tauna, koe tauna ke ai, ko magaresi tupou, sione maisa, pea mo letio mau. Malopito mamae maake, koe tahafe ma wanoa, whaingofua beke ki beki, James Naitoko. James Bond, okay, James Naitoko.
Ko o tauna pe ko ia o kune totongi ho ako ke wano o wa ko furilangi pe mo Casey Hola furilangi pe mo Casey Hola fio faaki taufa fio faaki taufa ke gila mamai a fio faaki katau pas-pasi ipe mua a ene tauna ko ia kune totongi ne ako ko magaresi tupou ai pe pas-pas mai Isaiah Whippy Sea sio peke he mea faita ke sio mai o tauna Isaiah Whippy ko tauna kune totongi ho ako ke wano wa tau pas-pasi a Sela Aloviri Pita kau mataini Pita o koe whafofonga pena pita kata peo si khulu me pe whafofonga pita koe totaha kune totongi ai ako a pita ko Sharon Malele Finau pas magian koe labanere ia ai timi volpolo tangata under 18 sai tau ka dole ma ki he under 16 pe koe tau tahano ko pasi havea pasi mai siap ka pasi mata-mata ilong ni lalahi mai bea pasi havea ko o tauna ne totongi ho ako ko lua naa malo lua pas kai Penny Mafireo what opinion Penny Mafireo he smile in every time Penny Mafireo ko tauna totongi ho ako ko starlighting pe mo pesatina lotulelei Balong Penny Areki Pascal Areki si Areki ki hiki ake o ni mago ki si o ni awe pa ue foi puluho tai Areki Pascal tu ki olunga Areki koe totaha kune totongi ho ako mahal ko tokoni mai ni kune totongi tapos pasi luana malo areki Williami Pascal oh tapos sulu oh Williami Pascal okto totongi pe koe luana David Sawaki o fafafonga na David ay ni camera dahil na ko may pares si ko kero ko ito na ako na totongi ay ako David Sawaki o ko totongi bebe Riahona Kimbe Semisi Davo Kaya na semisi Davo ko ito taha kune totongi ene ako ko Teresa Floral and Decor pas mai Teresa Floral and Decor Samsoni Aho tangata mata lele Samsoni Aho Okto ito tong epeho ako elua na
Kasima Lui. Kasima Lui. Oh. Koe tō taha kune totongi hoa ko. Tau paspasi mai a Primi Lose. Sopu sopu tamarea. Iwei, oh. Hoko pega mami, I know. Maria mami. Sopu sopu tamarea. O kutoi totonge peho ako. Primi Lose taufui. James Fa'anono. Tau toi ange ha fui paspasi. Ma Primi Lose taufui ai pe. Sai koe kakatoia ai under 16. Tau kua tule mai ni ki he tipi moripolo e whanau whewhine under 18. Mere maire. Oua. Mere maire. Koe tō taha kune totongi ho ako pe ho tōna. Tau paspasi pakehe a pesi pua mau vainuku. Malo pesi selaima maire. Selaima maire. Koe tō taha kune totongi ho ako. Ko Daniel Abet. Paspasi kau moe kau papalangi ofa bagi dia nak kimpe malah sepiuta mau o si foki aki he taulanga kon nafanua sai sepiuta mau ko to taha kune totonge de ako ko sepiuta mau no fo fare pohe iria hona totonge mo ne fare pohe ek nau tolu ko ni ko pisila mataere le tio mau pe emosione vaisa si eu ria una kimpe mas mai arisi tau fo o alisi tau fo o ko to taha kune totongi ho ako arisi to tau paspasi ko ke mai Anselina Apina. Toki lupe fiefia. Toki lupe fiefia. Toki lupe fiefia. Ko tona tau paspasi pakehe Roni Kimalu. Pisila tua ngalo. Koe ne tauna. Tau paspasi pakai mai final sete Leone. Erina foto. Ko Erina. Oh, toat hoko be Erina ngamami. Toat tu. Ko Erina foto. Ko sio hifo enerisi oku fare pohe boya. Ko ya Erina. Okay. Ayo totongi tahafe mawanoa. Eki nau tolu ko ini nau tokoni ke nau totongi ene ako monenofo fare pohe. Pisila mataere. Radio mau be emosione vaisa CEO eria hona kipe ahosivi maka
Koe tō taha kuni te tongi hoa ko. Koe preste dia pa koe takia. Oe langakari. Oe vai kopuna. Seini kaufusi. Andi manu ore mau. Ko aniti. Ko ga imoa. Aniti, okay. Aniti. Ko o sponsor. Ke totoki ho ako, ke wanoa, buwa, tau fa pore. Ka tau pas-pasi ke Aroni Kimalu. Sai, koe kakatoi ai tibrisi koe ni mau, hiki hakeia, abau o te ke ui ato hoki ngoa. Ofisa, ato ha peret mea kai tolu mai ofisa. Ka ke sio mai ka au he halapa, o te ke toi ka ofi au. Tahine, ai ati ke tolu, ai ne peret mea kai. Dia tahu aku tenge ui atu, hoki tamsi, pe hoki tahine. Fata tau pa tiblis ko ni mau. Tau kakato be. Okay, kapag tau kakato be, tau pas-pas kay, tau pas-pas. Faka vetang ko fa malo. Sai ki whakamari ko ni te ui atu ha whanau e tohotono. Ke mō mea mai o whaha ki rea whakamalo. Ke tau kau tau nau na mamata mai heo pe. Tak sikoni pe tau noa. Ka ke ki maa whanato meni te taha oku kei whaafa ofa pe moia. Tau whawhe ie ni sione aho. Ka sima lui. Pea ko sivi maka. Mo ka taki, mo hoko mai, whahata kiria whamalo, taki medite taha, malo bitu. Sai o whiwhia kuti whanamare o lau ke maa ke o whakahota ki lea. Aki mua to mua whakako pēra na tonga e ta mai e wani. Whanase ke ngai tā pua ki tā mo ui au sia e awha whofa koe ni. Ki e whulolo ko te ai ki no pe, pia koe whakamaloa tā pe te whai. Ko honga ia pe te whangamare na lava ke ukau mai ke programa ori polo kona lea hona. Ne lava ke ako ne kina ngahi mea lalahi pe koe tahe ngai mea koe ako e talanga fua, e ma whapa-apa. Ko whamaloa pe ki ngahi whai ako, ma kau coach e timi kona ui ai. Ia mo whai velenga no ako ne kina e kanasi o au sia e vai ka whaafofa. Ko whakaha penu klot honga ia ki kau tona ka sponsor ka tawa pe une whakahoka e toko ni lahi koe ni. Ko hoko penu ka tāpua ki te au mo whamiri o ki lepe ko whai wasukas e mena. Saya waktu itu sama Mali ke kau colocar Mali yang FF ini pa total bene ni ko fai para famalo ke komite ko muna e ngai to kan ka pe na fa ko mai ko me ala to na wa ko me tay mình làm màu phiêu hay mồi cá có cân công mấy cái này rồi ôn ke he fan bua ke sai ôn nganga tolu ke thôi he fan pe và cô tôi bên mà cô he fan pe pon cái ngà cười chắc tôi còn đi lên nên là cái ngài cao công biết cái tiêu tiêu này theo và cô nhà bên mà luôn.
Saya ngomong fefe family kong lawa ke mau ke faita ke dia dulu. Aku nak apa ke hadiah hona give back. Ada apa make ke kau coach ngai mato. Tak fanau kai pe fo ke fo me to me fanau. Me fo to an. Lawa ke tau kau faita ho e fa ko ni. Ku fa maro la ya tu ni ke Palestine to ngani. Hadiah hona give back ke to fa o te fa maro ke to ta ko kone sponsor mai au ke tau fo sen kau fus malola e to koni ko wi ko ki tarani ko blawa mau ke nau hanga to koni mai au ke tau fo ko e tau fo atu na fo malola ko wi ko ka coach de le na la ke nau fo ngai mau pe nau ngai tai mi ke mau fo ta hai ke la ke nau ko ki mau to nai mi ala ika nga tai atu na fo malola ke mau to ko to pe fana ko to pe na la ke nau ka mo po ka pe fo ke kau popo ko to pe na la ke mo popo ngai ki mo to e ki tare ni na la ke mo no kana ta e o mo ngai popo ngai to ko ni na la ke mo fa ko he kai ke mo ma wa ke ngai tu nga pe o ko pe fa osa ke lea ha wa tha ko fa mo e ni ke ma coach hangai ha fo tunga nei kai fa fi maria me ya tek ma to no ko to ma ha o fara ya tu ya tek ma to fa na mo ko ka pe ke ka po me ma to ta fa na ma o fara ma lo Mas vai que lo mo uia o te mo fiu be mo fa pico mas pasima sai ko anga to ko tau po kalama ko fana ko to ko di ko sto to na wa ko ke tau fo ka baute na to spot ko to e tau fo e te to nge pe na wa ko tau fo ke tau ta pe baute na spot ko to e pe tau fa ko ta to nge pe tau fa na tau fa ko ya kai to das mai ri ho na ki be ki pe tau na tau to sai ko hiri ko ni te u ya hanga himato hai ke mo fa more mo enki be mo ka mo lava mai fa ki dea se ko ni mo fu ke tau kau tau na mo ngata mai hiri pe tau ki lalo tau fa fe he ni la vinia to ngia hoko mai ya he ya wipi pe a fa si mai ke nolo perikani aho e tau rea e tau matua malo Malo apita mo fa ngai ko le pe ke o fanga ngai ta fata ko ta pe a fa ke ati mo ani ni kama tanga ka ta mo mo fin mo tu ani ke fa ka to fa to mia fa tu pa ke na to ki fa ho ko mai pe ko to mo tu ka fa vita e fa malo ke ta mai he vani e ta wi ofa ko ta pe ko ni fa ta o sia e fia fa ofa ko e ko fia alava mai pe matak mo motor i he fiafini i he polo kalama vai manava ai kolupu ko ina ko lia hona ki pe ka uma ai langakari vai kopuna kata fa more pe Palestine o lia hona ki pe ka uma ai ka o fa ko ni tongan pe he ki he ngat ma to ta fana pe he fo ki he fana wa ko tonga ko lia hona high school ko fine motu an ko lava mai pe fa fofonga i mai ai ki mata apule ko pita lo mai ka matai o ku ne fa ka nga ta ma ke a pe ko lia hona ka ko fine motu ani o ki funga vaka ke pe a ko liskutu bo ya pe ko ke pe a me no ai mai pe ko hoa na e ko liskutu pe he a ko ma lia hona pe a ko ne te ke e ya ke fofonga e ki tama e ki ko ni he fiafin ko ki maua ai o ma to atau hi itonga ko pita pe mono family pe mi fonga mi ewo pe ko ala hi fiafin e blava mai ko Palestina o to wako o hiva fa hiva nima ke wa fe mata ha o krista fo o pe ho ko blava mai he fiafin ni mo ka tak pe na matala hanga mai ka ku hoko ya ko fa lo la ko tui pe ma ka ngai tau si me hen
te mau ki whatakitaki ki he polo karama koe no kong whakahoko. O fuwha fia wha mawhana, talo ta utu he, i he whahoko mai ai ki polo karama, maha kula vepe, te kei ke ukai au ia. Hange ko mo no foa, mo to oa, ai polo karama ko eni. Ko fine mo tu ani, whahoko whatongia, i he funga waka kehe, mo koris tutuku kehe, ki he ako lolotonga kehe. Kana invite au he toko taha, ki he kulupu ko eni o lia hona ki peke. Pea tālong he ahona whahuha kia ki he kulupu, ko hono mo o ni, te eke ai ke ilo koe hae e lito o kulupu ko eni. Ka koe fia fini, ko tangutu pea whanongo i he ngahi potala noa au whai, ko la vei, ko kulupu ko eni nau tokanga i kina, whai tokonia, ai ako a whanau i hea pea kuria hona. Pea kwa fia hange koe lawe, ai ongo tama e koe ni, o ki ai moe ni ihi kehe, funga waka kehe o kuna ukau e whai tokonia e polo kalama koe ni, pea o hoko koe ngai whakaloto lahi. I he fia fini ko lawe i he whahoko mai polo kalama pea mimua e komiti tongani o kukawa ya Penheki Vala, Palestine, Penheki Vala. Ko fia Penheki Vala koe tahau me he whamiri tongia, pea na e toki lawe e pe i he ngahi wike ko mariwa tu he mau ki mea wha eiki o kuma whamiri. Pea koutui ko e fia fini te matoi whamiri i he tokoni e ngai skolasipi. He koutui pe hange ko e lawe ki mua ai ngahi funga waka ki he o i kai ngata pe i lia hona. Mahalo pe e hoko atu wai se ere moe toinga komiti tongani mo ofa mai ki apfo o. He koutui pe ko whafofonga koe ni a pita alo mai kau matairi. Pea koe koutui ho mulanu he popo ki he hoa. Koutui pe e ia e tai. Te motoko ni mai. Ke ore vai whetukutuku atu ki ria hona ka moura whetukutuku mai ki a fo o. Ko whiawhia lahi he mau whainga maria wha malo lahi atu ki he komiti koe ni tongani. Ka umaa e wha malo lahi ki ria hona ki pe. I Amerika, ka umaa whakaua te ofa ki a Sharon Finau, i he ofa malototo whoaki, ai vai mai ai ki i mea aku ke mau maha o whamiri, ke whakakato ai pia moe aku, ai tama koe leo whaihono tauhi. Pea neongo kukai ke iheni au mātua, ka whakaua tai ofa pia moe whamalo lahi, i he tokoni, koe mea kone ka skolasipi, o koe ko haki mea si. Koe tala noa i he aosia, na whakaunga tā maki e kolisa pōu, i he taue ono. Nā kuako ta e totongi he taue nima. Aia nā totongi ako pe i he form 1, pea na ia ngā hele son nā kunawai, pea nā mga tōngai e ku ako skolasipi me he form 2 o au ke kos pea me kolisa pōu. Koe mo ui koe na aku mau, koe pau ula he whakawale lahi. Kana e hoko ai tau koe ni koe i form 1 ke mau e ki skolasipi, ko he whakaloto lahi ke mo ui, ke ofa pea tokai. Koe foi mea ia ua na uno foi, ke mo ui ofa pea mo ui tokai. Aki e ku tokai e toko taha koe ni, na ani mea ofa aki ke ni fua e kuako i he tau e nima koe ni hoko. Pea na e hoko ia koe whakaloto lahi ke e kuako, ne unofo pea o wheinga ke wako maalohi, ko loa pea ki foi le son ke piki ai, ke au ni wha o singa e tau o toi hoko maha ki foi skolasipi. Pea na e hoko ia koe whakaloto lahi pe ko whaitara noa mau pe ko ki whanau toko fitu. O ko whaitara noa mau pe ke ki whanau. Ko e te mau pe ha monu ia pe hen, pea kau e ki whamiri ko ia he te hoa lotu o toa pe. Pea kau e ki whamiri ko ia he te lau ko to whamiri. Ko te tamai mo te whae mo te toko ua mo te tunga ane. Ko uhia ko vai manawa aku nau whai o ku te lawe ai. Pea te au o tokan ki he ako. Ne ongo ko skolasipi e spoti ia. Pe tau pe spoti, loki ako, malai wa inga, mo whee peha e ria a pe ako. Whaihoto tuku inga ta, whaihoto lelei taha, e tau mai au maunoa ia ai ngai ofa ko e ni. Taha ai ofa o ku te lawe ngā monu ai. Ko whamalo lahi ati ngali whalolo ai lea, whamalo lahi ke komiti, i he polokalama whawhiawhia mo whotutu pea koutui, ko whalato lahi en ke ngahi ako anga lahi tongan. Ke whaihano si ofi, whaitohonia, ai teke si poti e whanau e ngahi ako anga lolotonga, ko ofa lahi atu kumaloa.
Pamalo kat motor tiga ke pagi pamalo mono ate pamalo waktu kita mai bani ko ngakali kau tu pada tamu fiaf ko ini bagi NPH ko ate pamalo Palestina kamar ini malo api tengah to patongi aku mulai mufai ya peko ke ate pamalo ke Tona kamai ni handa kipe lege kau sponsor kato malo kating botol ngai ani magmufai ko malo api to kating botol ngai me kato ako pefi api to ngai taifana malo api to mo tu tafa ki mo bopo ke fana ko ngai tare ni ngai ba ina blaki na fa ko malo api to ba kilian no pe malo Korbe ke famal malo de tang fatap o kamata ke ta por kalama kata mo ke fenga mari ko ni ke ata ki famalo na pe ni ko u fo ha pa fe un ngai ka u ta ta ke ha fa te ya ko famalo be ke to ta ki ke fenga mari ko mau ulaki pe ko famalo ke dia na ki pe ki mo ki na tol ko ta pe na na fa ho ke to kon ni ke ta fa na pe ko fi famana pe ke ta fa na ai ari apa ko ni ko mai he to kon ni ko ni ke tau hi pau ki ai ka la ho ho ka te ngai to kon ko tu ge ngai ma ka tu u ngai na to kon ni pa fi ma ke tau ai pau ki ai kono wa ko famalo ke ki na tol ko ta pe ka to na ta te fito pe ke to na ko ni ko fa ka lo na fa malot le pe to ta ki ke tu ha ke fa nau ka nau sio mai e lava pe ke fa la hi na to ko ni lua o fi ma ko to ko ni au he nau ko te nga ko ke ko mo fo ha pe a ko fa malot ko lua ha to ko ni pe ka ki na tol ko to pe si to ko ni ta fa nau e po ni ko e fa malot ke pa sten ya to ngani ya sope sele tau ko ngai to kon ko to pe ku ne fa hoko ki tau fa nau kai pe ke ka coaches ai team volleyball o tu ka pa na kai ke mo fa mo to ko ngata kai ya o si mo fa nau ai tare ni mo fa kala ka ko ne ku na ma ngai ma tu ko ko ka mo to le bon ke tau to kon o tu ke lava o fa hoko ai tare ni te ka ore ka pau ke kai te ke ha o popo ka na to si apu to ge si ge ma tu a hen ni na wo o to kon ni o popo ge na fa na aluangi ki atere aluangi ki lia hona o pas mo popo i ho fa na he to re ri yang na wa ma ko tam ko to pe ko aloi popo ke fa na o ko la mari ma ke pa ko fa fe mo to ngai ma tu hange pe ko la ba fa e ko ni ko ke kau ke sia si ko fa fe ki ai pa ke na Palestina ni ki wal fi mo fe ngai to ta ko ni ke to mai na tau to ki ai ko ni to mai ko ki lo to ko fa ngo fu ai tau nga we a ko fa ma lo ke fa e ko ni ne lo to ke ha o vai ne o mo kai ki ne kau ke sia si ka ko pon o ti ki te lau ko ke he ko o ti ki te fa kau a fo o fa kau pe ko ki ria hona mo ki pe ki lo to nga tau le ra ko ni ko e tau nga we fa ta ko to ko ni e pau pe ke fa ka ko fa ka to fa ma lo te proklama fa vo vai boni ka ke hala ve lo te tau kau fu to kon go ya o fa le ka ki motor o fa ke kau to na mai li hona ki pe ma lo Dai malo bito ovisa wow sere benhe o ga hari bite mo mere le feteri pe hala vai na ke ta af na to ko o ga o mo tamaki he tau timi hen o ku loto pe pasteli ke ilo ke ai o ko ke na kau ki he o ngong nei ko na totongi ako o ku ki mama fange pe o fe ma o ke o mai mo hingoa ko ro nga ko pa ke top up ki he to nga ko wa ke totongi ako to ko wa
wa peke mai mo ke mau hanga to papu ki he kakato ko te tongia ko sai malo pito ko e tau ko fai ako o se ke rise tau ko fai ako ko e tau ko fai ako to boa una si fuka me tamaki ko tau fana ai ko ana tenisi kakau pe mo metirine havea ko kore ke tau nga paspasi o fai ako malo to katongia kate uang ke fai ako ta ke hanga fa ai aki moa ko ia i de uang fa maria ki metirine havea ke ne hau o fa mai ai ka fai ako pas kai malo Maloa Pito. Just a correction, we have 3 coaches here today. Denise and Ben-Hur Gibalu. So I'm going to share some of my time with Ben-Hur Gibalu. Just a brief explanation of our team. Ai koe ki time fitu na kaumai ki he tournament koe ni. We had 2 under 18 boys, 2 under 18 girls, 2 under 16 girls who are not here with us today. They will join the netball program next week. And then we had 1 under 16 boys. Lava Ikuna under 16 boys took first. Our under 16 girls took first and third. Under 18 girls took first and third. And then our under 18 boys took second and third. Tonight, as I listen to the scholarship, I just think of a scholarship is not it's not free money given. It's earned money. It's money that's given to people who earn it because of their talent. And today we're here to recognize 29 volleyball players that have earned a full tuition scholarship for the Ahona next year. And I just want to get out there. When I say earned, they have to be in the gym at 3:30. Then we train. 5:30, they have to sit down. It's very difficult to discipline 17s, especially the boys. And the boys know it. I struggled a lot with the boys, and that's why I included Ben-Hur. Ben-Hur is my mentor. Ben-Hur, I'd like to ask Ben-Hur Denise, Denise so it's earned, and let me tell you why it's earned. Even though we won the prize, usually every year we win the prize, and that's not important to us. Winning first place is not important. It's the discipline. If we train, and I want to just let the donors know at this very moment that every 29 players earned the scholarship. And we appreciate your donation, the sacrifice you have made. And there's not one player that did not earn it. We're all spend our training at 5:30 because they trained very, very hard from 3:30 to 5:30. After they trained, we all spend our training here. The furthest is 1 student from Afar. And then Te'ekiu is the furthest where Akwiki Hihifo. We don't have transportation here in Tonga. Most parents are not able to come and pick up their child. So after training, they have to find rides. Sometime when I leave after training, after we clean up the gym, 6 Mehogafitu. As I drive around, as I go home, I see students still waiting for their ride, or they're still finding a way home. I'd like to thank Brother Aho for encouraging parents. It's not easy to come every day, but we hope that we see more and more parents come to their games on Fridays or whatever days that you guys are available
to please attend their games, as well as training. I think I see Siosi and her husband at a lot of our trainings at 3:30. So hopefully we get a lot more support. I will tell my bid to all the donors, this is it. Usually it's just me and Denise with 17s, plus our seminary teachers. We had 5 seminary teachers that came just to physically support us. Every training. But when I struggle as a coach, I go to this big spiritual guy, and he said, "Line, kwamel ke te mau. Ka te kon ko fe mau ke te sa tene tamai tangata. Te whakahale waka ben her, and I don't know no koe o mamau. I go coaches. But the lama hanga don't ben her, I'm not going to whakahoko. I had discipline ke sala. Whinga i tamai tangata, sai pe tamai titi neia. Out of 52 volleyball players, we had 40 players that never played volleyball in their life, especially the girls. Few didn't even know how to touch the ball. It was a struggle. All the skills that we trained in. So thank you for all your support. Thank you to all the presidents everywhere. And again, just a reminder to all the players today, you earned this scholarship. And I hope next year you'll continue to earn your scholarship. I told Denise, we kept two teams in every division. To keep 3. To provide to a lot of the students that were not able to make the team. So next year we'll have a lot more volleyball players. I go the rest of my time to my brother Givalu here. Ko tu yo kai mai fai heni ko lo le pe ina tolo na na i mala vol polo ko wala pe fa na ko ya ko man wini ko ba mar mata ma pe ai tala no Afrika wa ki mo polo kala ma ko ni e ofa lo te ko mai ni ko pe me muri ko tu he fini ko na le atu ke ka o mo le ko ne ko ngai tinga fo eu que vai a tu pe como a mão na terra de ano que pe aqui uma nova terra pe moi lá na cara vai copuna que você indo que tu vive nesse si papá de pe fogo pe para ter como tá rolo mas tô lá já vi que o sport que na fo o sua desclassifica que tem na dor o programa veio quando que pe aqui que pe fogo que lá na cara vai copuna na to vai aqui na que o sport que tô ele na tapia de anan aí ganha pouco toque. Kaya nga ia fito kon aki a programa ko ni pe langa ki haki a programa ko ni tomani ka tata te fito te na tol ko na tariniki ihe e sipoti o tu no ma fa na mari ina ka fa ko to ko ia ai fa nau mai matua na ule ai ni ti mua fe ka wa ki mo ki club ko ka na ave pletri so na ya na o mato ni ma ko to ke ri o ta fonga. Vai dar que não for per e for uma moto e tu não é fã que como a mais está a coaches de quando faz o coini o motor lo é mais mato como disciplina ele é o motor não é fã não faz uma rua pida pida toconi a café com que faz cacata é nahi skills of your mother não vai nada. Foi uma coisa lá que matou se me matou, lá quando a toda a roupa se me mai fai e é uma coisa que faz na uia que muito bem porque que tu a foi uma ação mais milota do nerd me tua o homem bem e na tua foi na tua pe a forma é muito bem que ataco eu tô todo livro que tá fogo mas agora que ia estar aqui, foi a morrer que está indo lá, que muito está indo no Itamasi, e está indo lá no lado, mas eu estou pode ver que eu lá que está falando que o que está falando que Itamasi, os mais no lado do motor,
Te ospe ako, a lato whahau ko e ngā whawhikau ko ngai whindi hoko kata nawa, ko ka mata e na ala. Ka ki maha taimi ka nuk taimi nau nau e tau whio hima tau whanai. Koko le atu, amore mori, pamore ki maha mo taimi. Ka pare te ulo te waha whaase pe me rani. Hele mo whanau, ka te waha peni, walu e tolo. Ai koe, kako ono, koe walu e tolo. Me walu e tolu e hoa ia ua wha. Hoa e walu, i ni heti mo tolu, te mo ngai ngau ana. Hoa e walu i mo. Hoa e walu, o whi e hoa o lava, o vai vai mo whana. Ka pari holo tonga wiki ko whi, ka hae lahi taha e taima ki vai vai mo whana. Mahala pe e taima lahi, o lahi e taima ta whamara ki tatari taima ngau ana. Lahi ane pēta wahewahe tatoi tau taimi mahani ike. Oku matua ki mahuinga au pito ai koloa kona au ke maha taimi ni. Waka mea bea ua mi maa bea ka te tau tahi tau taki ka tala te whiri tau pala whiri au whina. Ka mure ki nahe taimi. O hoa, o ki whana. Ko whiri loia, ke whalaalaka a pongpongi, o ke kini kotor bea, o ki mātou, o walahi atu, aloa bea. Sai whamaro whoki he kau whai ako, kono whahako e tau rea koe. Koe whamare koe ni, i whahi whamaro ka maire, pe whoki ki a walo, konaua na hanga o te tui, mo pe tau mea tau ni ki tau maa kona, te ai te take away. Koe maire, ki tuhanga o tata alo mai ki he whanau pa mihenu nau si whia, i ke whawin, tau pasmasi pa ke ha maire, taine ko maire, alo maire, te mea tau koni ifo. Mau lave e whiawhini. Sai, whatatau ka mo tau asenita, hiri pe koe ni, te tau ange whakamari e whakaosi, ki he tawoni pasteni, taina ka fus, ki ne whamarumore, ki ne whahako e tau rea toku, i ke e whiawhini. Pea ka hiri ia, te utok whahako atu rewa tau rea toku. Maro pito, taina. Kare ke u whanga mai whatapu o sena whakeas ki mua, pēr ko whie whamalo ke Palestini ko ne mai whenga mari ko ni ke u whahoko harea whamalo ke te kumoto ngai mātua mo e whanau polipolo, ko tui e whiawhini o ku hange koe lawe koe ai coach, ko e scholarshipi ko ni na mō ngāwe. Pēr whemau beke ngāwe i he malai wainga, i he malai polipolo, whatatau pe mo e ngai whemau e coach. Pēr whemau beke te ngāwe pe mo loki ako, i he tau kau whai ako, pēr mo api he tau ngai mātua. O tui ka pokama whawha o whaini, o glawe ke ni tāpukina ai ngai whami tō lahi, i tō ngani, ko i ngā kua ngahi ofa, o ani ihi, ko e Fie tokoni pou pe mo tokoni kono langa e tare ni te tau whanau i tō ngani, e api ako weni ko lia hona. O ko whamalo lahi atai ke ngahi donor ko toa pē, nei rawa ke nao tokoni hanu whapaanga i ngai scholarshipi koe ni. O ke ni ihi koe ni o kuna wako i ngai, o kuna unofo i ngai whare mohe. Lawa tokoni e ki nao tolu, ki nao wao whainga maari e ke toi lelea ni nao wako. Pea tokoni whoki a te tau tolu ngai mātua i he ngai whatongia whapaanga ko ia. O ko ato ko ofarahi atka te kumotolu ko toa, whatangi pe te mo maha ki smasri e whia, ka hu koe ai wanoa ua wa, koe ko te whemau ki hai coach pe mai na e ua pe a tolu. Whemau pe pe mai na e raki ka ato e tau ngai timi. Ofarahi atka mo tolu ngai mātua, hange pe koe lawe koe a penhe, President Givalu, whemau peke iaha tau tai, me ke tau tawani e tau whanau, ko tui ko me hange au ia ko e ofisa, fielele whohau peke ilo ko tia alwa inga e mala aka pulu, fielele whamaisino ka koe tau me alere itua, ko no pasio ia tu ia ni wa inga, pe mani ihi kou na wa inga koe i he malai. Kia i pe ai whahinga loto lahi mau tau whanau, i he taim kou tau tuu ai o pou kia nau tolu, taimi ni nau tala mai, whamaisino e whiha ke piki au, tengo tau te laulau ato ko mo ua au.
pe whakaukau lewa e tau ngai whoha ma tau ngai o whewhine o fumo ua mamia mo tete ke na hanga tonga ngai au pe tēnā whamau i ngai tare ni tiko ane o kong mau kau whimau peke tau liliu hange koe lau koe ni ai Basten ki walu mau peke tau liliu e whonga alfa taha pe wanoa wataha ke wanoa wawapa te liliu atai me tau ngai to onga ki tau tole tau hoko ngai mātua o te poupou lahi ange ki e ako pe mo spot i tau whanau mahalo goia pe malo o whata E tamai wani, a whea ko mama ni, ko matoreni ko ma whanau. Mau whatata mai e whiwhini, ko e uhi, ko ha scholarship, mai ngahi ofa, ko whaki mai mau whanau e whiwhini. Mau whamalo ki a whiona, ko e uhi, ko ha kakai, ko nau loto ofa pe he, ke bahe mai. Ai konga, we mo ui anau ngai family, ke mau lawe ki mau tolu mo i tomani. Mau tang mongol ka whiona ki hanga mua tāpu kina ki nau tolu. Wanau ngai ai anga. Ai anga mea ko e uhi, ko e ofa koni ko nau whai. Tāpina ki nau tolu mo nau ngai family, ma ngai tāpu aki ki nau whiwhia ai. Ka ke tonia mua ki mau tolu, o mau mao ngai tāpu aki ko ia, ke mau hanga o ngā we ia, ko e uhi, ko e whalakalaka, e tare niti, ko ki hanga tāpu kina ki mau tolu. Mau tang mongol ka whiona ki tāpu ki make ki mau tolu ko toi ngai kau mātua. Ke mau whahoko mau whatongia o no popo i e whanau e nau tare ni ti. Aka mau ka mātuka tu i he whiwhini, malu i mua ki mau tolu, ke mau te taha o mau ngai api, pa pēkoro mahu mau whai, he wa whansi sukai ko mau whamu ui. Amen. Malo. Tôi cái này tàu mẹ cái gì tôi phải nhá tôi thì cái màu tôm với có lẽ cái câu trả hình này thì tôi phải mấy ai mẹ cái của nó thì tôi phải cái ngày tết đấy cái màu tôi tết ở quê vậy mà